Evo ih, vijolične punce. Evo ih, one su mene osvajale na Petrolu. To su te punce. Gremo od Crikvenica, jaz pa Spaso. Dole bo en šov, avtomobili. Dole pa naprej do Senja, pa prespiva. Ja, nič, to je to. Gremo proti morju. Evo nas, midva sva prišla, sva v Crikvenici. Sva pa tlele, kaj je veliko lepih avtomobilov, lepih punc, vsega. Tako da gremo si malo pogledati, vse spojimo. Kaj je zdaj? Lega, iz črne v belo. Evo ga, Fast and Furious. Nissan 350Z. Vse še piše, Need for Speed, Underground 2. Lej tega, huda folija. Res huda, taka bakrina. Lega pasa. A nima malo mehne gume? Glej, koliko gume mehne dobesedno. Čist na tleh. To sem si jaz želel, sam kupeja. Unazad je to glasen, da jaz sploh ne rabim nič govorit. Golf GTI. Glej, satin zelena. Hud pocket rocket, še tablico Makao. Japonsko, vse na Air Ride-u. Dobro so se postavili. A vidiš, a? To je tvoja ljubezen. Pa moja ljubezen. Taka bo moja. Daj boš dirikto svoje tako. Ja, v roku 5 let fiks. Vodo, Alpina Feltne. Zlata, Golf GTI. Glej ga, Caddy. Samo fali streha gor. A niso oni neki parkirali te avtomobile na plaži? Ne veš, kam bi se obrnil, prijatelj moj. Ne veš, kam bi se obrnil. Lej ga, ko je Verjoš. Feltne od Alfe. Ej, ko pa VR6 z Alfa Feltnami. Alfa Feltne. Gled to. Gled to kombinacijo. Dva prijatelja. Auti, a zdaj, kad si to Honda videl. Ja, a se da. Gled to. Čakaj, prvo pogledam Verjoša. Imel je brutalen zvok. Potem je prišla pa ta VT pa ga je usula. Čeprav tale SI. Istega imam jaz. Tako imaš ti glavo. Isto ja glava. Isto. Kupe stari moj. To je neka punca. Tinky Winky. Glej volana materic stari. To ga je po moje tle zamenjala, glej to. Sam je pa dober, no. Lepo so postavljeni. Tako, kada so jih nametali, kar riž po cesti. A ne? Old school, motherfucker. Ja. Meni ga je delal kva je že bil, kaj je vsem delal, pizda, na Viču. Kva je že bil? Devito. Spomniš Devito ta? Devito je bil stari. Glej to, Mr. Džuka. Pa tole old school. To pa, kad sem jaz bil mulac. Glej to. Huda Integra. Evo. Kaj pa zame ti noter? Evo, to je pa moj kotiček. Moj kotiček, kjer? Lej to, lej. A Jugo tvoj, sam res. Evo, jaz sem to imel, on je to imel. Pa tole. A ti kje je žal ga golf? Mislim tvojega Jugota, ne golfa. Daj si ga prodal. Dolg nazaj. Kaj si pa imel za enega? 1.6. Prevrtan, dvojni Fergaza. Ne. Prva, druga, tretja M3, pa bye. A res? Pa gre tak mimo. A res? Poraba 20/100, ampak takrat nismo gledali poraba. A ne? Joj, vidio ovaj 20/100. Kako bojo porabu za računom. Zato je prav, Lucija 25 nazaj. Evo. Tale je po moje na 5 še celo. The Blue Edition, glej ga. Red Bull. Evo, 5. generacija, pa 9. generacija. Če se ne motim. Čist drugo. Iz 5 na 9. Vse stari. Temu se zaltiš, Allah imanet. Gotovo stari. Čiča, miča, gotova priča. 4 ori. Top shit. Isto sam jaz na Jugotu blendo zadnji. Glej, ta sredinska kjera blenda, materija. Blendo sam imel po bela žmiguca. Kaj blenda, povej mi? Tole. A ja, jaz vidim drugo blendo. Ja. Mene je una zablenderala, gledaj te felte. Pa šibezak sam tukaj. A ne? Sad taj je red Ferrari. A ne? Scorpion felge. Kva pa tale lepa Integra, rumena. Svaki muto voli žuto. Je 30-ka, lepa klasika. Lepo so urejeni. Večinoma so znižani lepo. Tvornica avtomobila Sarajevo, če ne veste. To pa so si dali duška. Še učke ima. A Ford je to, sploh nisem dojel.
Zihar ga voz ženska. Kaj misliš? Evo ga, Black Attack. Dobar, če povzamemo ponedeljek v CRX-a. Pocket Rocket, to je zdaj kupil moj prijatelj. Ja, vem, uno, ja. Pocket Rocket, To stari. je mora zriti. Ne, isto kaj Jugo, vela. To je mora Zdaj biti. se razmisli. Pa ti zabavi se. Zdaj ti že razmisli. Glej, včasih si čutil vožnjo, zdaj pa čutiš ma es. Pa kaj še s pasom imel? Yes. Sam res, oj. Opel Astra G. To so bile pa take sanje, prijatelj. Rok jo je imel 1-2 tedna, ko je pa vrnil. Jaz sem imel belo. Z Da. Remusom sem imel. Remus. Točno tako. Tretji lastnik avto nov. Zadnji zid smo najdel. Stari solzica. Airbag je bil. Solzica smo rekli. A Ne, ne? ne, solzica je bil kadet pa strk. A ni bil ta, pa to je bil solza oblika kun. Solza je bil kadet. Glej to, glej kako mu felge gledajo ven. Glej to, glej to. To je zihar tu, ki je proof. Ja, ta voli robnike. Evo jih, Evo. vijolične punce. Vijolične so Evo to, jih, nismo jih sledili. one so mene osvajale na petrolu. Ja, To so te punce. To so Prav ona me pogleda moj zadnji del izpušni, Aha, srčki. to ja. Sem rekel, če rada daje ljubezen, je rekla ja. Ja. A je to res, punce? A, Ja. a razdajate ljubezen? Kje pa je ta ljubezen od vašega avtomobila? Kje je vaš avto, vaša ljubezen? Zakaj vam ni tle pa da pokažete? Drugače, škaj me ti spominjaš? Ne vem, če poznaš, je bila ena oddaja serija, včasih ful tako v gradi smo gledali, pa bilo je več barov, ti si bila pa una Pinky Power Rangers. A veš, kaj je Power Rangers? A sve ti veš, starej od tebe. A ne? It's a morphin time! Kva pa Mercedes tale old school, a? Kva pa Meca? Noro. Glej tole, kako ima, da veš, kje mu je. Nišan. Ne, Nišan je tam, rob. To je za Pa ja, da parkiraš. pihač, lej. Bosanec. Kjer Bosanec živi, ti ne može. A gled to folijo zdaj. Ali pa si fora, gled, kje smo, mi smo takoj v morju. Gled to. Gled to. A ni da? A ne? Kva pa tole, prijatelj. A? Stari, zdaj ne veš, kje je svet, stari. A on kar v levo svet, a ni jeben. Prav dober je. Yeah. Pa na pol pick-up, stari. Pa Zihar od Porsche motora. preštrihan, ja. To je to. To je to. Stari, to je glih idealno za švercanje. Čez granico. Koliko jih našopaš, še ne? 30 komadov. Ko oni Indici, veš kak se vozijo. Le tam mislim, da ima GTR-a. Glej to. To pa še nisem videl. A veš, to je ono kao samo za na evente. Ja. Pa kaj gre stran, a veš pa dol, da ga policaj ne zjebe. Neki je, lej, nastavljiv. Ja, itak da je nastavljiv. To je, kaj gre nad 400. Glej ga, big color, BMW, Mazdica, Mjatica, mala, luškana. Stari Ken medvedek mali. Glej mreža, to pa še nisem videl. Hudo. Ko nisem imel denarja za S2 Jurija, sem včasih imel preblisk, da bi si kupil Miato. Ampak sem se hitro ugrizel v jezik, tako da nikoli si nisem lastil. OPC, kaj pa to? Ohoho, a je to mogoče hrašč? Ojoj, evo ga, počeli. Tam ne da prvo dno poletijo. Aha, zdaj se tekmujejo. Hudo. Sve ko je lep. O, lepo narejeno. Hudo. Kva pa tale, to ti je pa red stil. Red style, veš kao, podgana. Bolje razfukam, bolje zarelvev, bolje faca. A rabeš kakšno smrekco? Oh my god, če nov zdaj zarival novko. A rabeš kakšno smrekco? Ne, bok ima za rezervo, lej, spodi. Ima i kafa, glej, mlinček, da ga zamenješ. Glej, malo mu je bilo teh. Znaš, to je to, na hitrico so šla čez, pogledala avtomobile. Zdaj si bomo pa mi podrobno pogledali, preden odideva naprej do Senja, kjer bova prespala. Evo ga, Spaso že snema Turbo Uno. Vrtelo, letelo je bil, ko je imel tazga. Ta je moj friend Amir. Spaso. Vrtelc, evo ga. To je to. To je bilo pa top shit, dobri avtomobili, morje. Zdaj pa naprej ob Jadranki do Senja, ker naj čaka v hotel, da se nastaniva in greva jest. Ampak predtem... Evo ga, folk, v sobi sem, Spaso je šel naprej do Karla, baga se furat, jaz sem pa ubit. Ampak dobro, da vam malo pokažem sobo, pač hotel Meduza. Vse noter soba je kar cool, ampak evo,
Jaz pa s pasom naj bi se stiskala, pa sem takoj razdvojil posle, da mu slučajno ne pridejo kakšne neumnosti po glavi. Tako da dejansko ga čakam, da prije iz vožnje in da greva kaj jest. Kva bomo jedel, pa še ne. Evo ga, Glavonje je prišel, star, jaz čakam tle 2 ure, on mora do Karlobaga jet, frajer. Jaz Laček svina prav, ne jed brez mene, 2 ure, kad čakam. Pa ljudi moji. Evo ga, frajerji so se odločali, da grejo jest, tako, po 2 ure. Seveda so pa jedla na zadnje, to povej koliko. So sploh jedla. Ne, nič nisem jedla. Zjutraj so jedla, vse za dušo, zdaj pa večerica. Zjutraj sem uštipke jedel, to pa je to. Zdaj imaš ti prijatelj tukaj, ko hočeš. Lo greva sem, lo greva ke. Pizda, koliko je blizu, jaz blok jedu že 10krat zdaj. 100krat, ne. Bedak. Evo pekara najftinije. 3 evra, burek najdeš se fino. Glej. To je to, stari, 3 mornara. Da malo vidimo menu, špageti 14 evrov, škampi na buzari 46, čevapi 15 evrov, pizda, pri nas je 10 evrov. Ok, kaj smo dobili kot 3 mornara? Ražniči, evo jih, pa mešano meso, kupus salata. Ni da ni. 16 evrov, 12 evrov, 5 evrov. 5 evrov. Tako da veste, ljudi moji, če boste v Senju, kot 3 mornara, take so porcijo, tako zgleda. Pa dober tek. Hvala lepa. Dober tek, samo da probam rižu. Enkrat so bili eni v Bosni, a ne? Pravna bosanska prava riža. Enkrat so bili eni v Bosni, pa prije takrat so pa prav, šta imate neko specijalno jelo? Pa ono tako, imamo neki pomfrit. Spaso, koliko je bil račun? 54. Evo ga, 54 evrov, ljudi moji, da veste, pred sezono. Koliko bo tak račun, ko bo sezona? Ja, ne vem. 100. Ja, 30% dvigam. Znači, to je to. Gremo zdaj na eno kepco in spavanje. Aj malo, Žulija, daj. A ste vi to? Že je to? Mi zaključujemo današnji večer. Zdaj poližemo. Dizači sladoled, da. Tako da to je to, jutri zjutraj vstanemo zajtrk, pa gremo nazaj v Cvikvinico, malo pogledati še kako je, pa kući. To je to. Ajde. Evo, pa da še vidite, kje smo pustili motorje. Niti jaz kašte ključavnice nisem vzel, niti nič. A Spaso se skozi pizdi name, zakaj pozabljam kontakt, leti njega. On pozabil luč pržgano. Tle smo, hotel Meduza. Pazi, k vam je zjutraj naredil model. Celo zbudil me s tem. Pa de ostan, jebem ga, ja! Pa de ostan, moram palt kamer, jebem ga, ja! Aj! Pol ure muzika nabija. A to si dal zelo? Ja, valjda sem A jaz mislim, da balaram to že. To je slačen, a? A boš jedel kaj? To je pa prav fajn, nekaj imamo belo čebulo, tako da mlado čebulo, no, tako da. Prijatelj, to pa je en fancy, stari moj, tak. Lokalčič, gled to, kjer pogled. To je to. S pasotom fancy, stari. Ja, noč, midva sva zdaj pojedla, zdaj sva nazaj v sobi. Pa govorim človeku, da najde kakšnega brzinca, ker se VRC dogaja tukaj okoli. Enega naš pogled iz druge strani hotela, enega helikopterja, eno, tam leti gor po vrhu, tam grejo VRC-ji. Se pravi, mi da moramo nekako priti do vrha, da mi vidimo to malo. Noč, šla sva naprej, dokler nisva srečala policajev. Dobar dan. Ako mi idete gore, nemojte mi ići dalje od Graskriže. A uopšte ni ne znam kako je sad, jel još voze tu, ne voze? Voze, ali je kakljanac gore s autima i onda smo zatvorili promet skroz. Kakljanac, to znači kuda? Ne, nego su parkirani s jedne i druge strane i njihovi auti ne mogu prolaziti. Razumem. Znači, ako ne smijete ni proći dalje od križanja njihovo, tamo gdje je checkpoint. Ako mi prođete dalje od checkpointa, ja imam problem. Razumem. Razumijete? Nema problema. Znači, vidjet će tamo gdje stoji puno ljudi, dalje od toga ne smijete proći. Pa jel još voze? Voze, sad, ali su krenuli slati, ja mislim, oko 11. Aha. Noč sva šla naprej, vidiš avtomobili levo, desno, folka, full in sva prišla, dokler se nisva ustala, ker oni štartajo. Evo ga, tle prihajajo, grupa 2, karkoli že je to. To je rata! Enoč Spaso, kva bova zdaj?
Crikvenica, ne gre, okej. Ajmo, gremo Crikvenica, to je to. Idemo mi nazaj. Pa pazi foro, tukaj sta še dva ADV-ja. Motorjev poredenih, koliko hočeš. Tako da se oblečemo pa pičemo. Smo se pa dol spustili vse do Crikvenice, ne, na trg glavni, da parkiramo. In pazi to. Skoraj sem si zaletel v modela. Ti čoro, a? Zamislijo se čovjek, jebi ga. Vidijo neko trebu, Ti se zamislo. Naš. Ste što babo videl? Zaljubljen, ja? To je njo si zagleda. Ja, je zaljubljen. Ona je kriva, ja. Ne, človek sploh ne ni. Ne, to ne jebe, stari. Jaz vem, a to makno, nekaj zasanjam. Dobar, mi dva sem tudi pikirala sem. Pa da si malo pogledamo tukaj, malo ta show off. Air ride v bistvu, najjači. Ne vem, te mene Japonci old school neki rajcajo, te špice. To mi je, ne vem, nekak brutal. Kako vam to homologira ta spoiler, stari? Sploh ne vem. Moje, Da ga ni, Glej, kva je hud, stari. Meni te špice, to Night Rider varianta, to mi je vedno bilo všeč. Eto, lepota. Ja, je. Evo, golfiči, BMW. Glej, kjera lepa barva, glitter, green. Glej, ta spoiler, Bosanac. Jer Bosanac iz Bosne ne može. Glej, kam je dal spoiler. Kako pa je ta homologiral spoiler? Če iz Bosne. Ja, se Kaj to. misliš? Ko so ga čez mejo pustili? Denis. Veliki ti ili ti mali. Sam je hud drugače. Barva. Ni homologiral. Itak da ni, ampak barva je pa brutal, ta glitter zelena. Stari, Vse števline. na džinđu je stari moj vse, kar se je na džinđa dal. Financial mistake. Dobro. Svaka ti čast, model, pravi si. I vidi Amri. I Amra basinka. Najč. Gle. A glej, night shift. Ljudi moji, tole, poglejte. Hudo. Glej še telema detajle. To su neke se svetja. Evo, stari, pa malo dan še en mali auto show. So se pa povredali kar lepo. MB Premium Cars. Glej. Pa še pogledamo se tukaj tega Audija, pa seveda Golfa, ki je res super zgleda, klasika. Upoden feltne, to je to. Ja, itak, evo ga. Hudo. Why so serious? Stari, kjer je feltne? 5 euro feltne sam. Stari moj, te Golfove koliko hočeš. Lega, celo Renault Clio. GTI. Golfi so k na šahovski plošči uni kmetje. Prenizak, jebi ga. Aha, opa. Izvinjavam se. Kje ste legende? Kaj zdaj? Turivaj! To, stari, udri. Čuje se kompresor. Stari, en če nov naredil pizdarijo danes tle. Glej. Tale vuče je ovaj konj delovni. Desno, gre po avto. Se res, stari, gremo pogledati, ja, tam je tudi avtomobile. Bani iz matraljeza. A ni huda barva, huda slika. Glej to rdeče luči. Peko, rešte vi meni. Ko pa tole? STI Body White Kit. Glitter. Glitter je zdaj popularen. Evo ga White Body, stari, prej, gled to. Gled tale White Body japanski. Mitsubishi, stari, evo. To je pa čist Fast and Furious. Je. Vse mi je všeč, da obstajaš. Je, meni. Kva pa ta mini, pogled tale Bunny Hop, ali karko že je to, gled to. Ko je hud. Kjer Rocket Pocket. Kva je pa brutal. Ta še te str. Glej, kva je huda, stari. Glej to. Brutus. Forge Carbon, noter sedi žoren. Vse hudo zgleda, sem kol tega ne bi svoje S2 Jurja naredil. Evo, da ne bomo naredili krivice, bomo pa še malo pogledali tegale hrošča. Jebote, kješa. Gled to glitter. Gled to, diamonds, everywhere. Dobro zgleda, dobra tema, to je pa ona. Dobro zgleda, ja. Integrica lepa, JDM Legend. Aj, pogasaj to Integro, daj. Fast and Furious! Evo ga. Ajde! Idemo za Bosnu! Za Bosnu!
McLaren, sine. Legendaren K McLaren. To je naš dinoti, motherfucker. Sida. U 335 dizel. Pogasaj to! Verjoš, prijatelj. To je pa Verjoš. R. Fuck, probio mi uho. Koga beštije. Koga dere se beštije sta. Fucking shit. Probio mi uho. Muki! Dajmo Muki! Muki ima dizel. Dajmo gasa, no. Aj te saje kurčeve. Pem ti stari moj. Amira, hajde Amira. Aj Amire! Amire! Ajde! Karlovac! Kudro! Zdaj se pa priprav stari moj na old school motherfucker Need for Speed. Underground. Evo ga stari, evo ga. Zato smo mi žili. Jedini auto koji se čuje motor, a ne auspuh, jebo vas auspuh. Ajoj, me je bilo sramota stari to. To je bila blokada, 1500 obrataja. Vi R6, prijatelji, ljudi moji, bili ste priča. Yeah, motherfucker. Pizda, pa sam ti rekao da bo en bo vse tukaj po metu. Vidiš, mal ga je zanjevo. Znači, da smo teh golfov, pa teh saj. Zdaj gre pa mi da na pijačo. Yes, končno neki. Ajde, sjednemo fino. Da tle v senco izgoreš. I pol proti kući. Kavica, pa gledamo flyby. Eno, tam se že neki kregajo, tepejo. Konc. Znači, gremo, to je to. Gremo proti Grobniku, saj tako je bil plan. Na pol vmes nismo šli. Smo direkt čez Crikvenico, v obali spet gor za Delance. Gleda, turivaj. In peljemo se mi ob cesti. Evo, malo da vidite tudi moja malenkost, kako izgleda. Hvala Bogu, da je imel tudi spasov kamero. Tukaj sva pa pičila gor že, dokler mi ni prehtel. In pa sem se sam vozil, sam pa je bilo presenečenje. Evo, ljudi moji, evo ga nešto, Zuji! In kje smo se ustavili? Pečo te poznate, evo ga Pečo. Ti si bil na testu za ADV, spomniš? Pa veš na videu, evo ga spet paradove, to so njegovi prijatelji. Scooter gang. Edin tale je tukaj zdaj mal ne paše, ampak okej. Kje ste bili? Lošin, Cres. Ste imeli eno dobro turo, a? Koliko kilometrov? A je bilo, a ne? Stari moj, kot da smo se izmenjali tukaj. Jaz sem jih zdaj razlagal, sem rekel, včeraj sem bil na storiju, Dinota pa spasta, da sta bila klej. Sta bila včeraj klej? Včeraj, ja. Evo, in ni 2 minuti spasa se prepel, se kaj zdaj vši. Dino, rab malo časa, ampak pride. Evo jih motori, tega poznate že zloga, X-Max 400, tega sem imel, sem starejši, pa legendarna GP 800, edini skuter, ki gre 200. To dejansko, kot da smo se zmenili tukaj, ob jezeru, malo se bomo pogovorili pa naprej. Evo jih. So odločili, da grejo dol. A gre, a ne? Žena ga voza, raj prije bi jaja odrezal, kot da bi se to zgodilo. Kje ste? Opet jednog žena voza. Šta je ovo ljudi, kako su ovi ljudi? Čekaj, vi Slovenci, a vi to pušćate ženama da vas voza. Ko je to pizdarija? O jebemo mater stari. Žene ga vozaju stari. Pa rajca odrežem da ih dam za vozati. Ma ni teorije stari moj. A mi daš nekrog? Ne! Sjet tu, šut, bod vesela da si kjer si. Mora biti druga ako niješ se sjeti. Ko je s tamo pizda? Viš koliko poznam, je baba fura razbila. Tega bojega metuljčka sam. Ja, videl sem ga že prej. Ne. Lastovičar gre v Ljubljano. Ne. Ne me jebat! Model, ti morilec! Pa to je v bistvu una vešča pizdarja. Glej to. Morilec en, kako lahko tako? Sad ćete oni 8. marec za jaja. Ne moreš verjeti, da srečaš Pečota pa njegovo družbo, kada smo se zmenili.
Noč tlele smo štartali proti Sloveniji in pazi, stari moji teli, 2 od teh 3 so norci. Pa sem jaz nekaj časa še vozil za najpočasnejšim, pa sem videl, da sem jaz celo hitrejši in sem šel za njima 2. Ona 2 sta tako hitro uletavala v vinke, da sem jaz za njimi probal, pa je pumpa res orang delala, adrenalin pa sem se kar ustavil. No, tukaj je pa še s pasom malo posnel, da vidimo, kako mi izgledamo. In rekel, zdaj vas smo pa dosti, pa da vidite, kva dela Aprilia, 1000 tonov, motherfucker, kaj jaz dam gas, stari. Ker, glej, s pasom ne špara na ravnini, gre 300 tukaj. Pa važno, da varno. Ok, folk, mi smo prišli spet pred cene, tudi tako, kot smo bili včer. Tokrat sem pripeljal v družbo, se že jede. Tako da baterije mi je zmanjkalo, ker sem pozabil filati, zdajle jemo, to je to zaključek videa. Saj veste, like, share, subscribe, hvala, da ste gledali in se vidimo naprej. Yeah, motherfucker, yeah.